Welcome. This is DISKI lovers. About to mitambo ya AFCON 2025-2026 Morocco. Timu ya BAFANA tulana mwezi bana twi na timu ya Egypt. Tapezi ya timu ya Egypt ya diwana iko pira da pana ngati chiti kagumba chikoro cha donga penalty nga Mohamed Salah. My brother ndikunitanganeza ka DISKI lovers sangamisi musauka nyo burini mshimbane. Humesanu ushaka katiri mo digiri mela mtamboni my brother ndiateno kulipero no vaisara mbiruni Africa chimelo to vaisara mbiruni ndibala namu ya ndikatutoma ngo lumelisa ushaka rote batebiri ba DISKI lovers ndikiri re bafuna re bathogomela zote zwine vha ḓo vha stoda ri ḓo vha ḓisela thui kha he channel no DISKI lovers so abari follow ba ri share ba ite zwine vha kho nyaga uri mutambo vha u vhone bana rine ri ka ṅwedzi une rina vhathu vhanzhi vhene vhori vha khou ri pa courage vha khou ri ṱuṱuwedza so ho shotha vhone vhene vha kule kha vha sendele tsini na vhorine vha ḓe vha ri ṱuṱuwedze vha ri pe courage ri vhe tshithu tshithihi. Ruwesa kamanda my brother ari kidi bele mtamboni first half na ibona nga nḓila ḓe vho Hugo Bruce vho thoma zwone na mtambo mugudisi wa Egypt ba thoma zwone na mtambo ngari ndiko bona vho Hugo Bruce ḓuvha ḽa musi ho vha na tshanduko vhukati ha mudavi ndi tshi khou vhona musi wana mbatha anga ngomu khathi ya kushumisana na mukwere kati na Sithole. Ya ri nyanga to dzhena mutamboni straight mugudisi we Hugo Bruce vha ngo dzhena zwone na tukutukutuku uri kwamba nga mugudisi we a dzhena nga 3 defensive midfield we nne nda tenda ka lori ndi tshi to vhona line up nda tenda ka lori ndi lose kana ndi draw riko hopa mini Egypt iko dena 3 point South Africa iko dzhena 3 point so riko phera so zwa kwamba uri mugudisi we Hugo Bruce nda kunyaga u vhona musona mbule othoma ndi vhone u vha hone na dzibola na dzi passes dzine mbule a kono dziita so tingo kono dzivona ngori musona Sithole na musona Mbatha na musona Mukwena vha tamba 50 so ara rava navho vhathu zwiamba uri ari na movement ya phanḓa ari nga attack ari nga vhoni dzibola dzine dza vha dzi khou ya kha dzi winga dza vhorine ri kwamba ka left winger na ka right winger a tingo mbona musona Police o vhasiwo musona vha tshi khou zama uri a zwiite na musi zwi tshi khou konḓa musona Muremi ndo to vhona mbudziso musi ri ḓa second half ndi khou vhona mugudisi we Hugo Bruce vha khou dovha ntsha Muremi no arali tshi khou firi khou nanga man of the match so ri zwi amba zwino so mara zwi khou zwi amba ngo ndo vhasala arali khou firi khou nanga man of the match ka mutambo vhorine musona Muremi o vho dzula man of the match ndi musona wene khou vhona a khou ṋea effort ndi musona vha khou vhona a tshi khou ṋea nungo zwi khou konḓa uri vhaṅwe vhatambi vha zwiite wana penalty timu ya Egypt ya diwana chikokora fedzi yo tuwa ka first half ina red card zwashandukisa mini ka second half kha mugudisi wa Hugo Bruce yaita zwipia timu ya BAFANA u diwana chikokona uri itshimbile iye u diwana iko linganisa chikoro fedzi zwo dibalo diwana iko linganisa chikoro ngori iko half time isina shot on target ya diwana chikubuya iko bana shot on target nga 78 minutes zwi amboro mini izwi ba do telela na nne ndi chikova vhudza uri ingasi bana shot on target arali yone ine yo dzhena nga 3 midfield defensive midfield huna shot on target ine doda a usina link vhukati ha attacking na defensive ngori always ri dzhia ri vhona mbule ene muthu ane a tamba free role ine free role ibe yo tanganyisa attacking midfield na defensive midfield so azwi ngo vhonala that's why vhona ri sina shot on target obasiwo Muremi obasiwo Nkota Muremi ava kuto dzhia decision ngene muno ri ndiko sifuna uya ndiko fera team so nditso kufesa uri ndi zwimwe zwa zwene mugudisi we Hugo Bruce arali vha tshimbila ngo mulenje kana arali team ya Liali na ya vhuya ngo mulenje ndiko vhona kha group ine ya vhori huna Liali una Egypt na team ya BAFANA azone team dzene dzinga ḓiwana dzi khou ya kha makalatshele ndi kwamba zwino timu ya BAFANA na timu ya Egypt ndo saranga game nthinthi ka group stage ndi kwamba nga timu ya Egypt iko lipa no 2 na timu ya Angola timu ya BAFANA iko lipa na 2 na timu ya Zimbabwe ina timu ya Zimbabwe ya diwana iko kunda BAFANA ya diwana iko qualifier niko bona vho Hugo Bruce vha tshi ḓo diwana vha tshi khou qualifier na ka group stage aripoleze shango la Egypt lo diwana lo qualify already so mashango mararu osala kya mashango mararu othe a go shumisa metse IPL wanga IPL la IPO ri afira so nditso ko pfesa uri mugudisi we Hugo Bruce arali vhone vhane vha vhuya nga zwe vha tambisa zwone nasi ndiko vhona BAFANA square petu ndiko vhona BAFANA square petu ndiko vhona vhazumbule ri khou bva tamba na ndi sa khaki zwinga azwina 6 weeks ri khou bva tamba na Zimbabwe ra drawa not so Zimbabwe i tshi khou ḓa
iko da ichi ko do wina zvichiveka mafhungo ori iya qualifier so na South Africa iko jena ichinyeka point nti yo requalify zvidingana Angola lingwe la shango lene ndingalipa chance chulonesa ngani iko reserve manda timu ya Egypt iko pungudza manda vangadiwana pomwe apendisana vasangojena uri idiwana ichikovuya ngangeka la 16 ina vatu vanji vene vapori avana dzinjari avana dzifumbaro so nditsakubonanga ka group zvosora timu ya Angola uri yone inenga diwana ichikopira mara even namzi timu ya South Africa na Zimbabwe dzingapira mara azvingocharerua kamugurisa wegubruso ngamanda arari umugurisa nava uri kujena nganyopo ngeno game yovuleya yoveisiwe petu Egypt ngandirendera dhiva Egypt ichitamba ngayo yoveisiwe petu rari kokona kuvona timu yaVafana kala 15 minutes ichikupusha ichikouya even namzi mbomarugwane vavo vasina shango la South Africa mara risongotamba risidza pamarugwane aritambe rikoteuna mutambo vukati ya mumeche so vomarugwane na mafungo VAR VAR good musi ichikofevha imi yava bad musisani favor so nditsakubonanga uyanga hanne timu yaVafana yevona tayo satitiswi tayo ya miyarani yeyeto yoiwana kabolela nditsakubvunza ndiyone bhola ine ofuna tangwa zvobhala rotobhalelwa nga rine vame mara ndimwe bhola ine nendo ndichisadzana kwanori bhola yedu yachanda ngangoma bogisi so vaya vomarugwane vasedza vari yone ainge iteya nga nda vapedza vasawade chitu vatopedza vakotosumesori ndinoniratisa so nditsakubvesa uri hova naimwe bhola yeteyawo yeyarewa ngobri mudiba ovakokodza shoto yadhisa muti yadeflector apedza asape timu yaVafana penala iyo kona kiki ngave ibhale blowisili kona kiki ntamuya zvazidova zvino zvekwine so nditsakubvesa uri mugudisi ovasina shango la South Africa even namzi South Africa isatotamba nga refiri ichitori iyone ineitambe iwine mutambo so nditsakubvesa uri mutambo wevasongoleruwa ni mutambo wevovuleya ngamanda ndosadzaka Egypt yena chance chise ichikore even though kasene hafu rokonobona South Africa ikopira Egypt nga shot and target yovana shot target 5 kene Egypt yovana shot target 10 Vafana kuli vana 3 na Zimbabwe nga 29 ndi madzuwa mararu yakha 29 score prediction chanu chikore mini ka game ya Vafana na Zimbabwe ya nditsakubvesa uri richikodaka score prediction ndi mutambo unanga lero manda rikwamba nga mashango mavili ene one aneko ingodhiwana kala 16 mara nga score prediction avari ndituwe na heli ndikombela re clip idovolosiwe Vafana vadopira nga skoro 0 ka chiti ka Zimbabwe nawo zvova zvisikoteyo uri vapire ka Zimbabwe rikonova qualification rari koto qualify na hasha rari kotori na Egypt game yopesera irire mere mara saizvi zvonova so Vafana vakopira nga skoro 0 ka chiti kulibosanga mano my brother this is DISKI lovers ushaka avaise panel subscribe or like akati no comment ngari vafunisa zvimwe vatari vavoneka dzi comment uri vone vo vona nga ndara dzemutambo hone ndisvike zvino Hugo Bruce vakoti ozviita kamutambo udaho happy Christmas drive safe zvote vazvite votsireledzea vanwe nga vudipinduleli ndandu